Let's worship. Let's worship. Let's worship. O le tāpuainga, I le tua le te mā, le alo, ma le anganga pa ia. For my Marita, wo iloa e toi tu mai lava ia, I le toi tu I le aso ngā taanga. O tangata o la uma o e whatuatua mai e a te au. E le oti lava e o I le whaavau. Po we e tali tonu mai ea I le nā mea. Martha answered, I know he will rise again in Jerusalem at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives believing in me will never die. Let us pray. Today you conquered death. We celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. With our uplifting spirits, we come to worship. Bless us in ways where we cling closer and dear to you, our God. In Jesus Christ, we submit our prayers. E tapa ia viinga I la fio e whakapau. O Yesu le toi tu o mātou ta talo atuai. Amene, amene. Amene. It's good. All the time. God is awesome, people. Let's tell everybody about the limor fatalofa. Fafte roa yatu le toma malu mo to pa ia le kalesia ya te ole tenofo. Tai nane le malu mai o Samoa e meso na tolo fa fonga mai. I longa lu pen te fai. O te manatu.
Leo tātou ata rai me uma i meri. O nā tātou te mua e me inga ma whaatai le tua. I le pese iwa si funu manirua. O saunia e whanau le kalesia.
say hallelujah, whaafitai. God is good. E talai o ia, wau nei o le toi tū ma le ola. Whawhiloai pa ia le tātou nulotu. Sua lau sunga le whengainga. Sunga le toina ma whatua. Ma malu le au whainga ruenga. Mo lo le ka le sia pa ia le lau lau a whonu. E nofo a maafutanga, ta mamu tinae o lava ianu ma whanau. Au tupu mai o le atunu. Au fule loa mana au tulatoa o le tua matausi. Whatalofa ia toe sa moa mese e tene fau. E swafa manu malona i e suke viso o maulunga. Apa ia le taeau. Wa sa ia tausi. Sa avalinga le tātou nu, ma le whaulanga ma le nāma yasu. Au nia le taeau fau ma le taeau pa ia ma taeau manuia. Le lofa ma le anga leo le tua. Tala le asisinga, manuia lo tātou matua. Te mama le tinao le ngā luenga ma le nofo alo ma pa ia le aini. Ma manu le au whai ngā luenga, ma walunga le anga le leo le tua. Moli mai alo whaanga lo tātou te maa. Mamtua le fionga ni e te whono i alo ia i alasa. Moli mai o lau lo whaanga ia wale seta. Alinga le taeau te mamtua le fionga ti a kono i antara pepa ia o mai whalinga lo manuia. Tātou te mama tina matua o ngai me talavai o iei leanga le leo le tua. Le tua le kālesia tina matua e flora. Ia lo anga le lei le tua le nei tae a fau. Te malosi o le nu, ku mau le anga le lei ma le fide mua le tua le pa ia le tātou e kālesia. Ia na wheniso ai, ia le malau pa ia le tua. Ia le nei tae au mo le mau le anga le lei o le tua. Whātu mina ai le fide mu, ilo na lofa mo lo na anga le lei. Manuia le sauninga, ia wale alo atu, tapo inga le nei aso le uforfola alo sunga le toi. Ia lu mana le lei mal upo le nei aso. Whalinga le mar whaloala. Tai. Vi ia le tua. Vi ia le tua. Whaftai ta ma. I lo tau a awina le soifua ma lo matu olo. O nau ni la ngona la fuvale atu. Mato tuli vai i la wafio le tua wa la wafio le tokmanga. Au le mori mawola le nei tae lo soifu maro lo ina le kalesia. E na fea i mato le malanga le malima le oti pe le mau e le mori mau. E ale toitu. E ale toitu le ana e tapena ina. E tua i ai ma mato tokmangai. I teimi o le whawawau. I shared this morning in the Tattoo Sunrise service. God never lets you walk alone, people. That was my message this morning. God will never forsake you. He will never abandon you. He's there for you. Join me in prayer. Sitatu le tua le talo. O le mori mawola le le taiao. E leo i nei oia. E leo i nei oia. Ai se ate sa ili mai. Sa ili mai le oti leo lo ola. E leo i nei oia. Au o toi tu manu malo. Whawhai nāla mātou whawhai. To mua i nāla mātou whawhai. Ai tau walunga i whoi ma le mātou whangetia i lau whio. Lea li e le i whai ngō fie le tau pe au mai. Sa mātou no nofo i le whano noa. Le matui tui ma le o ona le tua o tinga.
A o e alo. Na ona mātou pōpō lava o le whata le tua. E pei o le tēnona a wau o mauti noa. O i mātou na mafua ai. Ai whaafutai le li iei. I lo le tali tuali maina. O lau whanau e peone e fofoa ina. O māwalunga le nei tae au no le pule whasoa. O lea wa whailo ai o whai lo maunu. A inga wo mai masani. Wa mātou lu whale le tuma whatumu mia lo mānu manu. I whalongo le talo le toitu. Le talo le manu malo. E peona e tapena ina e ala i lo wāro pele. Whaftai le tau awina le mātu ola. A o le soifua lau whanau. Whaftai ko le nei mātu o fia maua. Mātu whaitau langa ai ma le totele. Le masani ai. A wa vea le mana o lo toitu. Le misterio lea la wa fio e le mfua ina. Awe e tapena masaunia a wale feilo ingo le diktai au. Sa fauta ape le tua la ru. Nisi le tua o tua i mātono o fe au mga luenga. Ai mesi o tō finga whale aina. Ai vi ia la wanga le tua leo o tō tarima i whanua. O mātou whaitau langa i lau o fio e le diktai au. Moli maua la mātou ta māti a. O lo mawalunga lo tau singa ma lo walofa. Mai a e mātutua le aulu se sino le nei nuu wha solo ane alo ma whanau. Se malo pule. Whaatai alofa te ma. Whaatai le li e mo le wheau o le tutu. A wawa le muta i le tuunga mau. Le o tima na malio lau tala whaavau. A pia e manu malo i le nei tai au. Sau stemi o la amatu pa i atuai. La matu tatalo i le nei tulao le le li e. O sau le lalo langi. O tele vavape le tua le teknolosi le tua wa. Ta aina fa fala ilo matu fa moe mato sina tuai. O loto manganga. Wa vanga ngofie le tua le mata lasio le nei lalo langi. To vau lo wa fio ma lo finangalo. Tama fa tonu mai. Fa sao mai lo matu se. Matu tu inatu lo matu vai o ao le li se e tapena ma fausia. Te le peina le tangata tuai. Ai ave ia le tae au fau le tu o le toitu. Ina ia fausia ma fua mai ai le tangata fau i la ua fio. Fa matala loto ia i mātou le mata upo le alofa. Ia mātou i loa na lofa atu, i fafo atu le li o mātou ainga, o mai masani. Lofa atu o mātou uso atu oi. O lava ia mātou fili. E peon e alofa mai ia i mātou. Le li e, malu mai ia Samoa. Sa sae masifo. Mātou mana tua i la mātou tatalo i le nei tai au. Tai tai o le malo. Tai tai o le ainga mnuu mafio anga ma le tu malo. Ai mesio tai tai o le kalesia. Ia maualo finangalo le tua. E whaia ia latu whai unga ma whiriwhiringa. Mātou mana tua le lalo langi mo na pupuanga. Le fe ese sa i o finangalo mo mātou loto. O le tasi i mātou le tua se whealo whani e peone e finangalo ina. Ai o tuli matai o ai e malosi a o ai fo i e pule. Ai a fia i le soifua le to tele tama au mai le fi le mu. Se i to a fi le mu ai le mātou vevesi. Mātou manatua le ie le nei ai. Mana tua lau au whai ngā luenga te tofi, whai whi au a o ti a kono, ti nā e o ialo mwhanau.
whaongaina I lo finangalo. Pule oi la mātou malosi. Ai e lima taʻitaʻina I mātou e lo wanganga. We pray, God, for your abundance upon this congregation and all of our members who are here today. The day of the resurrection, the day of victory, we're able to unite as one under your domain. When we part ways, O God, we ask for your blessings and your abundance to be upon them. May they find haven, God, in this sanctuary. May they find a place of worship in the compounds of Etenafo. Bless their families. Bless their occupations. Bless their children. We ask that you bless this congregation in ways that we never knew we can be blessed. Utilize us, God, to be vessels of your kingdom so the people in the world may know that there is a living God. Le tua sau se temi mātou sa ili, a o le ase fe au, o le ase upu le tua, o le a mātou pepese malau ngaina. A ngā ngai, so soani le vai vai o lau whanau. O le mātou tatalo lea, mātou whato ese le tue le tafue le sātauro. O tele lo tunoa, o tele lo wanga le nei, ai talo fale tua, I le toe tali atu a lau whanau. Wa le mawhaitawina le le wha mauni, tu atu le tu pao le alofa le tua ma le whatu tua wa mātou māti tivai. Wa le atangia faulinga o lau wa fio, pe afta ia I mātou matu ngā ma whitao le ola. Le lie, wa mātou le usta ia lo finangalo, ai wa mātou whaia lava lo mātou malosi, ia I mesi ai fo le mea lo whaana na wai le loto. Mālu ave I whale lo finangalo I le nei tai au, ai a tō mai lau pule, a wina mo I mātou lau whaoratanga, ina ia mo I māngalo ai le aleu ma le whaale tonu o lau whanau e pēna e whaia. O a mātou tarutalonga ia le tua, whaatasi e matatalo le leoa, o lo I loto mānganga o le tangata, ma moli le suafo Yesu Kiriso, o le mātou wali I whaola. Amene. Sisilane le manatua a Ioane tu sai foi ma le tala o le tortu. Ioane le mata upo e lua se fulu o le amata mai le tā whaitau mai le whai upo e valu se e o atu le se fulu ma le valu. We would like to share to you from the minds of the author of the Gospel of John as he recorded his story in the recollection of the resurrection story. John chapter 20, verses 8 to 11 to 18, we will read responsibly. Ioane lua sefulu. Au le whai upo e valu se o atu le sefulu ma le valu.
o le a tātou whaitau whelaflafo a iai. Whaafonga maia, i nā whionga paia o le tātou atua. O na ulu atu leo le tasi soa na mua i o i le tuunga mau, ua wa ai atu, o na tali tonu leo o ia. O na toe o lea o ia soo i o la ua ainga. O nei lo atu lea e ia o angelu e to lua, ua o ofu i ofu sina, ua na nofo i le mea na tuu ai le tino o Yesu, o le tasi e i le ulu, o le tasi e i vai. Ua ia whai atu na upo na whāliu le i tua, o nei loa atu le e ia o Yesu, ua tu mai. Ai le i loa e ia o Yesu lava lea. Ufetalai atu Yesu ia te ia Maria e. Ona whāliu le o ia. O whai mai ia te raponi e. O lona winga le a oa oe. Sifunu malvalu. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. She wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father, but go instead to tell my brothers and tell them that I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord. I have seen the Lord. I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. Speak, God. Anganga po iai, whaaleo mai.
So swani mai. Ngā lueina le vai ma le valeo lo watali. Ina I awala tuai se talo leo la. Awa le talo le tuitu. Ia I lau a fio. O lava vi inga. Le wha manu ma le wha neitanga. Nei se yo I le wha vavau lava. Happy Easter. Manuia le sao le seta. I le paia ma le mamalu le tāpua inga. I le nei tae au le umi se whaasoa. A wao le matu ngā luenga leo lo wa lua ma lau whanau. Le au televau ma le au ngā sa. I au I lato e wha umaina le launga le nei tae au. Ai, o nof ama o mawhau le whai upusifun martasi. Wha pelon whai tauina wha mai ao Maria. Mai watu o ia I whafo e latane le tunga mau. Wha mai watangi ai. Watangi o ia mapuno I le tunga mau. My text, John 20:11. Mary was standing outside the tomb crying. And as she wept, she stooped in and looked in. Se manatu se tau mawhaima, wha maupopo aini la ngona e. Wha mata o iei se moli mau o le toitu. O iei se si e mawhai na moli mau I le toitu. Do we have any witnesses of the resurrection? Do we have any witnesses in the house of God right now of the resurrection? For mai watu o ia I whafo Maria lea. Mai ona tangi ai lea I le tunga mau. Alo whai. Masalo tunga maua. Ua vea ma malai sa saa I loi mata. For mai e sua pe o se vaitafe loi whafonga tutulu. Ia ma to ulu I lungo le la wele ele ma le tunga mau. I guess this is what the cemetery and graveyards are for. E o se I whahalu ai loi mata. Whtangisi ai o le tunga mau. That's the story we have right now this morning. We have a woman named Mary weeping, crying out loud over the grave site of Jesus. Tālau le toitu o le tātu o le I whaola I le manatu ma le mawhauwhau e Ioane. Wananumi maiso mawhauwhau o le lalolangi. Fa mai wa whano noa lo loto le lalolangi mo tua au mau lava. Mo tua au mau lava le o le whaavau vau. I loto ma fina ngalo le lalolangi. Fa mai le tala o tangi tu I le fatu a Maria le makatala. Wa le mawhai na mano fo nofo le ai. I ruolua I aso le vai sa pati o le tae au o pauli uli lava. Fa mai na alu. Na alu Maria le makatala I le tunga mau. How many of you have gone to the gravesite to visit your loved ones? Especially when the wound is fresh. O left atu atu na tino I le ele. We're always there the very next day, the following day, reminiscing of what was. Tu sai ma wha maunga. Ale au e vangalia pesia I o lo ta ua le Maria leo le makatala. She's a very important figure throughout Jesus' story. Not only his teaching along with the death as well as the resurrection. Mai o stasi leo tinana wha maloloina le keriso I le ngase na ulu fia ai o I te moni. Ele ngata I leo mai tauino se tasi fo I leo tina. Sa tele lavalo na temi e whaalongo longo aia o onga ke riso ma ona soo. Tina, iei eni tina whapeha. E fie e whaalongo longo ia oa onga ma oa inga alealii.
e whai ma mea malu I lona whinangalo, le upu ma le whola wholanga o le tala ia Yesu. Le mata upu o le toitu. Stasi leo mata upu e le whaingo fie. Sa tele na whasiringia le au whatutua, ma la au te te I nao na po. Why? Because o le manatu ma le tau whinga. O le oti. Death is death. There is nothing beyond death. O le oti o le mutaanga le o le ola. O lono winga le to iai lava se wha moe moe. E talatu o le oti. Nothing beyond death. Remember Job. Mana tua fo story na yopu malane I lea. Lena fsilingi ai o I unga o mea umole nei ola fa mai a yopu se a oti le tangata. When man dies, where do they go? What happens after they die? Fasilio lele mautonu. Lele mautinoa. Ai olongona lava I olo o ali ali mai o tate maso. E mafua ai ona fasili sili nisi o tūlanga o malata upo le toi tūma le ola e whaavavau. But it still starts. O toi ngā longona ai e tele ina tupua e ai I le loto le taritonu. Mo o tele ai na ngalo ai le tangata sui vale. Yesu ke riso lea. O I o le alo le tua. O I na liutino tangata mo oe maa umele lalo langi. Ele tau matea fo I lao le langona fo I lea sa I le tina leo Maria. I know Maria, she had no such kind of a thought process. Far from it. She was just doing what everybody else does when people die. They go and visit the cemetery. Sa mamau lava I le manatu Maria e latu. Mausu atu le tunga mau. Awole e se tino Yesu. Ai peona I le tala wha mau. O le alu o Maria. O le alu e asi le tunga mau. Le olo to oto ai le tino maliu. Ai pangalea. Sa wha te ia le neitina. Mai pai atu. Tau nuu atu. O le se tino lo to oto I te tonu le tunga mau. O le ale mea o tupu. She lost it. Then and there. Visualize it, people. You go visit the cemetery, thinking that the body is still there at the grave site. As vai fole o to Yesu tino. She lost it. Wale mautonu. O maupapole. No o ai leo le mawhauwhanga mali e whapea. Se po o ai lava. O ai lava le le alofa. Wana whaia le tūlanga le tino Yesu se ta alofa. Le fasili le mawhauwhau le atua tuvale. Po o ai le tangata le alofa wana avesina le tino oti o le li. Ai po whea foi wa ave I ailo na tino. Ioe. Le au fia e whainga tātele I langona fele fele. Ma le manatu, ma le mautonu, o na whaavasenga le ngau sa wa whetu leni mai. Ma o sa vea waile file mua o tā loto, I ama le mawhauwhau. Ma o li maule tu stala Ioane mo I tā ua, I le mawhaia o le loto nutu mamoia le neitina, ina wana le iloa. Po o le a se isi ngā luenga ma se la sanga o le ola, e te tau na tau mawhaia ilo na wha moe moe. Paua, for my wale liu I le tangi. That was her healing. Mai wa tangi tau talatala I au tafo le tunga mau. For my walafo I tau au o doi mata le avenga. Io e wale whaingo fia na ti neia le langona o tia. E le whaingo fia foio na whaatoa fi le muina le mawhauwhau le tangata. Pa o na sia I tā ua le mautonu. Peitai, o le tuaso na whaalongo I nai. That's all what Mary needed to hear.
O le tuasu na whaalongo ina ia Maria le makatala, le siu fafonga alofa o le matai, o lo va au vala au ma address mai ilo na ingoa. Ua lava le whaalongo, ma ua whaamalia ina fo i le siu leo, alona matai e pēr na vala au inai o ia. Her attitude changed. E lei toi fasili Maria le makatala, po o ai leo ua vala au. Ai ua lava lona iloa, ua whaamalia ina fo ilona whaalongo. O le keriso Yesu leo ua toi tu, mai le oti ma le tunga mau. John's account of Mary's visitation to Jesus' gravesite. The resurrection story, according to John, has Mary Magdalene playing one of the most powerful and important scenes in the Bible. See, when Jesus was crucified by the Romans, Mary Magdalene was there and supporting him in his final terrifying moments and mourning his death. But for this morning and this special day, in our passage this morning, we have her discovering what she said was an empty tomb. And she became a witness to that resurrection. She was there at the beginning of a movement that was about to transform this whole world. Mary was imperfect people. She was normal human beings who had her flaws and sins just like you and I. As a matter of fact, Mary was a prostitute. The very same Mary that was viewed by the disciples of Jesus as an outcast. The woman who washed and anointed the feet of Jesus with her costly perfume. Mary Magdalene, who was fallen, but she was redeemed. And that, my friends, is a power image of redemption. A signal that no matter how low one has fallen, everyone can be redeemed. The story of the resurrection, it redeems people. The story of the resurrection, it renews people. The story of the resurrection, it inspires people. The story of the resurrection, it motivates people. The story of the resurrection, it gives second chances to people. The story of the resurrection, which Jesus called Mary Magdalene to be a witness to. It's a story about you're never too far away from where His grace can't rescue you from. It's a story about you're never too far, you can never wander far enough from where His redemptive power can rescue you in. The story of that we are never far away from the love of God because He salvages the lost, He restores the brokenness, and He reconstructs our path. He buried our sins and gave us opportunity to redeem ourselves and to go out there and be witnesses of the greatest event ever recorded in history. The resurrection of our Lord Jesus Christ from the dead. O le tawalunga le nao le nei vaitau o pupuanga, ma le wha moe moe ola o le tua. Le pai au Samoa ma lau wha fafonga i le nei tai au, au se tāpo inga mau i a te oe le e tena fau. Whamai a o tau ma whai atu, a tu e wheta lai lava Yesu ya Maria. Aua. O te tango mai i a te au. A wau tele i anu i lok ta maa. A sau ina alu. Sau ina alu. Alu e whailo atu. Alu e whailo atu. Alu se i whailo ma tau atu i o oso. Le au whainga luenga le tua o so. Alu e whailo ai. Maria tau tua nāma oe. Alu e whailo ai. Ia whai oe ma moli mau i le toitu. Le mea le wa tupu i le nei tahe au. Whamai ala tala wa lava le wa ai wa whaamalia ina le whaalongo. O na whai leo Maria ma moli ma wola. Ma natu au tu.
Whaamata o iei se isi e mawhaina mōli mau le toitu. Do we have any witnesses of the story of the resurrection? Ioe, e ei le winga na mali wai le tātu o li I lungo le sataro. A sili ona tāua o le tala le lei nā fua mai lona toi soi fua manu malo mai le oti ma le tuunga mau. Ono le pine wha mau leha o le sili ese o le pule au le tua I mea uma o le ola. Le au fiai o atu ia. O atu ia whailoa. O atu ia talai. Le tala o le toitu. Le tala nā fua mai I lona alofa muti vale mo oe maau ma le lalo langi atoa. That's the climax of our Holy Week, people. That's the climax in the kerygma of our Easter story. The story that didn't end on the cross, neither does it end on the empty tomb, but rather it's an ongoing story. Ongoing story from one generation to the next. But it needs witnesses like you and I to go out to proclaim and share the victory of Jesus to the hearts and the souls of people. For mai le tamanatu au tu, o iai se e mawhai na mōli mau I le toitu. Do we have any witnesses in the house of God today are able to witness in the resurrection of Jesus? The youth and Sunday school of this church at Tenafo would like to witness and share with you their witness of the resurrection of our Lord Jesus. I le swafo Yesu. Amene. Ua mawai le tupo. O le ulua I aso le vai sāpati. I le tae au pō liuli lava. Ua aluane ma aria le makatala I le tuunga mau. Ma ua vaai atu I le maa ua ave eseina le tuunga mau. Awa o ona pō ia. E le iloa e la atou le tusi. E au ina toe tu o ia na ie uoti. Ona toe o lea o ia soo I o la ua ainga. O felo ali, o Yesu! Yesu!
Talofa lowali o Yesu sa usumay e asilo tunga mau poa wa avese alona tino Yesu lowly Yesu pofe lo masai Yesu lowly Yesu lo fa Yesu lowly Yesu Yesu lo batai A o Maria, ua tū o i whafo e la tāne le tunga mau. Ma ua tangi ai. Ua tangi o ia ma pūnau le tunga mau. Ona ilo atu lea e ia a angelu e toa lua. Ua ofu i ofu sina. Ua nonofo i le mea na tu uai le tino Yesu. O le tasi le ulu. O le tasi fo i vai. He has risen. Why are you weeping? Funai, He's not dead. se ale me te tangi ai. Why Awawala tobe estela waliki. O tele lo foi po fele me wala to kui na yo Yesu. risen? Yesu Are you fe. weeping? He's not dead. He paid it all.
Leli e a whai wai ave e se a te ia. Ta mai a te au. Po whele me wai tui nai o ia leli e. O nau ave e se na le o ia. Rapoli e. Aua e te tano me te au. Aua o te lei alu I lau tamā. Ai alu I au so. O te alu I lau tamā. Mo tau tamā. Lau atua. Mo tau atua. Who taught the sun where to stand in the morning? And who taught the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? I know my Redeemer lives. I know my Redeemer he lives. All of creation testify. This life within me cries. I know my Redeemer he lives. The very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak. In the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death and bring me to victory. Oh, I know my Redeemer he lives. I know my Redeemer lives. All of creation testify. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. He lives. Lives. All of creation testify. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer he lives. All of creation testify. This life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, yes he lives. I know my
my Redeemer, He lives. All of creation testify. This life within me cries, I know my Redeemer lives. All creation testify. This life within me cries, I know my Redeemer, He lives.
O le ala le tūla i te maha. Ono le soifua fai taulanga. Stasi leo atu manino le mātu ola taritonu ma le whātuatua i lau wafio. Leo mātu mamoli atu le tua o lau taulanga a wale wha lau teleina o le ngaluenga i mese o le finangalo. O e le mātu te maha. Alo whangia. Whapa ia le nei taulanga o tamu whai ei Samoa ma lau e kālesia. Ai a wala mai aiso lātu manuia le tua. Ia wale soifua ma le ola i aso whaipea. Ono le suafa Yesu Keriso le li i whaola. Le li o le toitu. Wa wala tuai na mātu tatalo. Amene. Yes. Sei au liliua neia, sa soifua. Wa paia ma mawalunga le taeo malasu. Tatonu le taofi. Wa tutoa. Tutonu le matangofie. Na wau a toi tu Yesu. O toi tu le faola. A wha mai funa. A se au e tangi ai. Le tae au ma le wha moe moe sa. Sunrise le. Wha moe moe sa whenga iai. Sunga le to ina ma le. Ka le sia le taea. Te le savali na oe. E le tu la foina i ta ua e le tua. E masa le tai, ma le vasa. Au te manatua. Na pati le to ina. Na wha fiti. Na wau le alofa le tua le mawai ma yana nafi le so mātaiao. Sa moa malau whafonga. Le wa longo talinga le whiau le taiao ma le asu. Le manu malo Yesu Keriso lea. Le lewa te tala le maniti o le tala le lei. Wa fofola le ia wafa i malai. Wa ngia foi le vatetea. Ia wale tuamalo na finangalo. Fitai tuna iai le ia lau whai ngā luenga. Lau sunga le to ina ma le wha moe moe. Ia e tai nane alo ma whanau. Sa le whai ngofia le vai aso utu nai. A pe tai ane le tai au fau whaia le tua. A leo tātou wheloai. I manu le wha moe moe le nei aso. Wha malo wha tai. A malo le pa ia le tātou nuu wha malosi le taulanga si tia i le tua. Wha tai sa moa. Le a fio mai ma le tala mai au tātou mori mawina le anga le leo le tua. E pupu au tau a au malo lima. Wha mai o le upo le tala le leo lau tele. E lo loto. E mawalunga. Leo tā mori mawina le aso le nei. Vinga latu mau i le tua. Wha malo wha tai le fio mai ma le tala mai au. Wha malo i o tātou tina. Sa whaia le ngā luenga le asinga. A le su mai o tātou. Tina le ngā luenga. Tina malo lo. Tina matua malo lo. Ia e mese lo lor maftanga tina. Ma whai on tātou a waile ne aso. Wha malo whai o le whaiva. Wha malo ngā lulue. Nau sisila le tua. O le te talo le te ao, lo sunga le to ina ma le tina. Maua le lua malosi a wale leo ina le mtanga luenga. Le pulenga e mesi o le kalisia. Wha tu tumu e le tua, tumu le lua utu.
ia wale fe au malanga luenga. Mau manatu malangona, whane tua wale fe au. Mau wale lua malos, anga le lei le tua ia tau lua matua. No lole ka le sia mese Samoa, maua le tae au male aso nisi whai mlanga mai le atunu. Le maua le swafa mtai leone, ma le whale tua, ia nisi o tātou wōma e masani, ma whai ona tātou mafuta le nei aso. Wha malo, na fio mai ma le tala mai au, mātango fiele nei aso. Alua lua le ma se tala i manuia fuwhanga tutoio le nei aso, le seta. Manuia le seta, manuia le sāwalinga le nei vai aso, i le swafa Yesu. Lele wā, sa o lele le saunoanga le sunga le taitai te akono nenu. Wa mori fo ila au I whongaa. E pei ona tātou iai I le nei aso sa. E pei ona tātou mori mawina le aso sa le toitu. O le ala le tūlai le nei aso. Ia ono tūlanga lava o le lima foa I a
a mafola ono to sila sila nenga wenga mese suatu le sunga to ina o mato talo ia fa tele ina o me watasi e lua o me o lua ia fa putu se nga saito ia papa mo se vi inga le tua le o se vi inga o tatou ia i pe le tua fa manuia ina ia mo pe pe ia stato vi inga wale so mole tatou tapo inga ne aso ia manuia le sunga to ina me se foi le malu o le tatou nulat na tatou nulotu ia o se toi folfolanga mo le mamalu o le tatou ofia ne aso ia o tatou famana tuina ai le toitu ia o te talo atu ma le whaaloalo malu o le tatou nulotu o tatou wo mai masani ia tanga i tu o le putini ia afeane se ase faifua wa tau mo fai ai le sunga toina le mamalu ne e kalesia ia awale tali fai tauina ai le tatou tapo inga ni nei aso ia afeane o lo sauitua ia le tuatusi ia awafo i se fufuanga alo mawhanau ia le sunga prestene ia e mei se fo i le sunga taitai la ngā sa se faifua awa ia le tatou e sete le neita au o le fufulanga murimuri mo le tatou e kalesia ia tautona le vai aso le sa ia le fontanga le tatou e kalesia pe a mai a sauninga ia manuia le sunga toina malu fo i le tatou nulotu soifua tala wa sawe la whalongo le pa ia maulungo Samoa wa fanga poto i le fale o le tua o la wanganga whaftai i le tua a wa na whasino ala po fele mea e fe malanga i air Samoa e isa ili la le fale o le tua i Sapati a wa lona masani lea e whaftai wa mana i ele whatau waa ma le nofo atu le neita mai e kale sio le e tena fau i o tau whinangalo o le ua tātou whai aso toi tuwai le neita sanga. Tu lai atu ma le whaitete ai whailo atu se malangona whatau waa ma le vai ma lo toonua i a wale tau singo le ngā luenga le tu mamaina le nana folau fo i le kale sia le vai aso o tuanai e le o malo lo lava i le nei vai aso fau. Ia me sei foi le lofi mai ma le mamalu o pa ia o ainga wo ma au mea mai le au fia poto le atunu o le watongi ma au wale fai fe au lea ma lona to lua le mata lia ma le fai tete ma le mingau ai masa ili so swali le tua ia tau ia tulo o tau wanga le lei wele ngata le fatino ino le tau lango le lofa pe no o masani ai au talo sanga ia su taitasi o le lavolo mawai pe le mamalosi ma le maola ia e tau tuai nai lo tau finangalo mai le te elo le fatu ma le anganga faaftai tele na olu fale mai le nei tae au e se le langona na pai mai to tono le fale o le tua le meta o le tapena le moi manatu ma le manga fangafa i le vaitau e le o le tau selu atu ai e le tua pe le viinga ma le faaftai ti akono malo fai o le faiva faaftai la ua asi ta pafua le suafa ma fei i le fale o le tua o le ngata i tonu o le fale a e le no fea ngai ai ma le tatu Sunrise Service e le ongo fie mea ia o le tua i eile manuia e tali fai ta watu ia wale soifua ofo i le tua ma le ngaluenga faaftai tele le lafulafonga le neitae au tu lango le sene le mamalu o Samoa mo lo o tau si le fia le o le sene le na lawina i lua fe tolu se lau mo na tupu o le sene le o lo tatu tau langa se i totongi e o kesi lea o lo tatu sa uloto ai nei le fanua ma le fale ma i fele ia o mea ia le palangi to titia mai ai le o lo totongi ma ia su taitasi e ale le tau langa sene le sa ma le sa faaftai tele lo faafofonga le tua ia o le tua foi na te faamanuia le na ua vatu se leo le songa le failatusi le mamalua o le tatou aufia
Ia e whaali mai lava le tua I me fau. O tasi moi moi le fina ngalo alo ma whanau le kalesia. Ia ua pāsi a le tātou whale I e while. Ai o e tā whawhau. O atu I ole. I le paka le I ole. Le tafutafa le whale lua tasi. A wai lua tasi e pule I le paka lea. O e tātou tā whawhau ma tali suai. Le wha moi moi o ta pena I alo ma whanau. O le anganga o le ola ma futa futa. O le ta alo atu ma whapipi atu le folfolanga. A le tātou whailau tusi. We're back to the original schedule. Si le silane le nāwa avatu le pultini. Ia ua mai a tā penanga o le seta. Ia tu e fo I tātou le schedule masani. Wa I le solulu. Le solulu le tātou lotu le. O ngā tutonu le vai aso a o le slash. A o ngā tuspa ia. O maila o fai pese to I tapena ma wha awaula au tau ngā luenga. Tu lau le mamalu o le sauninga ma le tāpua inga. Ai miso le fale o le tua. O le faula la ia le au pinko ia le alo te vai atu nei. We have bingo tomorrow. Le la tu te tala fale pinko le kalesia. Sa tātou wha mamalua le vai aso o tōnai. Ai o le tai au le tātou ta alonga. O wane I o tōi le malanga mamau mai. O mai e tātou ta whao le wha anga tama. A le kalesia. Ia le nā watu au atu lon. Purtini. Kids, wha muni mai. Real quick and then we get ready to go to the park. But excellent job. Matua se mai se pati pati mo tātou whanau. Whaftai tele. Ia manuia le kalesia. Manuia Samoa. Manuia whi au mga lua. Nei aso. Ma le vai aso sa. O le atou folau ma tātou whenga iai. Pola pui pui pēi le tua I lana tau singa lo o tau soifua. Ia mo se maola vai vai. O le a tātou whai u le tatalo. Leri ia I laua fio ve inga. A wau te tau mo no mea lea I ati oe. Ua mai ale wha moi moi. Na amata I le tuunga mau. Ai lea ua tau walunga le tua I le toi tu. Vi ia laua fio le tua. I lo ona sa ia. Ai mese lo mau papale I o mātou winga maloto maa. Whaftai foi aina. O alo ma le whanau lau I kalesia. Ia e whai ma ave wheau le tua wala mātou whalongo. Ao se mai moanga le tua lau whanau tā puai. O lo I aile wha moi moi. Wha aula mātou mawhtanga ma le nei aso fia. Ia I le malae po le paka o whatulangaina. Ta mātou sia I mātou I le valea. Ia mātou mau se potu putonga ma se mātou mawhtanga fia. I luma lau wa fio e vi I ai pēlo wanga le lei. O le a mātou sauni e whaia se malolonga. Ma whau au fo whanga le nei aso. O le tatalo whai pēo le nei e kalesia. Ia ia tu mau le ngata ia I mātou. Ai sili ai mo lau whanau ume le lanolangi. Le manuia ma le file mua oe le tua le tamā. Le alofo Iesu ke viso le mātou ali I o le toitu. A o le mawhtanga whai pēo ma lau lava ngā anga pahia. Nei maso uma se I o I le whavavau lava. Amene.